na bayad na. O kòmandan ka ba? Oui, kòmandan, connais. Kabay go presyon, go chale. Kita na adam nila. Ayan! Ano sa kraze? Jote arrivé à ça? Wala ba siyang baktil ba sa paano? Ça fait ça, c'est bien. Ang klase marang niyo, ang klase marang ka ba niya? Nagilbot, ho? Ça fait un bon. Naman siya! Ang siya! Nagalit na mag-fuwa na nabibig. C'est moi, je vais ça, moi, j'ai. Ito sa diablo ko! Ano ka na? Kaya mo! Aujourd'hui aussi, c'est un Kòmandan! Dali! Ay, dali! Sa sila! Pasobak! Sumi! Nagwasi sa akin! Ay, pasibuhan! Apa ça? C'est pas disant ça. Ha? Kung ako ang badisan, wala ko lang mo yung badisa? Wala ko pinikasin ko yung badisa ko maluwa ng isa na basa! Ano sa mo yan mga salan? Saan? Wako niya na! Kanang sa team brother, iwasan din na! Hindi ka rin pwedeng bati ka doon? Uy, kraze! Guspo. Alam ko sa... C'est pas bon, c'est pas bon, match. Aujourd'hui aussi, Match. Ano sa boss? Sa kraze? Right, viens faire Guspo. Sa tuyang nakada kòmandan ka kòmandan. Kamu tahu? Ligo siya. Kraze! Go back, go back. Uy! Ba't matis pasok ka na naman? Ano sa tuyang? Oui, après ça, c'est que tu viens tout. Diba? Bakit ka mag-fada na dyan yun? Sabay ba yan? Bulan. Diba? Oui, mais. Manak na pinabaw. Là-bas, les pitanis là-bas. O ano lang ba pinabaw? Non, mon cher, allez, non, mon cher, on s'en fait Guspo sans mon cher. Ano yung mga ko? On doit faire plus manger. Allez, c'est que mon cher. Oh, Muffin eh? ouais, mais on va finir, mon cher. Muffin ka lang? Oui, Wala? malé. Okay. Kòmandan? Sota na ipasana? Okay ba sir? Ha? Sota na ipasana doon? Speaking that kapitan. Sa tipulat pulma na mo ay sa alam mong pindakin mo ni Uy. Wait, so that's it. Uy! Wala pa ba sa subo na? Uy! Iba mo na!